Hvala, danas smo pripremili jedan specijalni eksperiment, pa molim vas da obratite pozornost na ove limove jer oni su ključni za ovu točku. Oni su inače izrađeni od čvrstog čelika i potpuno su neprobojni, pa molim vas, ovako idemo dalje. Ovdje imam jednu cijev, ta cijev izgleda ovako, potpuno prazna cijev i tu cijev ćemo sad sa ovim limovima napravit ćemo prepreke da se kroz nju ne može više ništa provući. Ovako. Evo, to su ti limovi. I šta je najvažnije? I kocka. Imamo kocku koja je izrađena od specijalnog materijala koji je pronašla NASA, to je Agencija za svemirska istraživanja, pa da vidimo kakva svojstva ova kocka ima. Vidjet ćete, vrlo zakonetna. Stavit ćemo ovu kocku vidite ovako dozgo. Ona je sad gore. Poklopit ću je sa ovim poklopcom, da ne vidite kako to sad sve funkcionira. I sad pazite jako dobro, ova kocka sad treba preći sa ovog kata na ovaj dolje niže. Ako uključimo malo čarolije i materijal koji je pronašla NASA, dogodit će se pravo čarolije. Pazite kako je sada malo koncentracije i kocka krene. I kocka se našla na sredini. I više tu ne. Idemo dalje. Pazite dobro, kocka sad nalazi na srednjem katu. E sad, ako uključim malo čarolije, malo svoje energije dodam, da automatski krene na niži kat. I sad se kocka nalazi potpuno tu, a limovi, kako smo rekli, su potpuno neoštećeni. Eto ga, dragi moji, to je to. Kad se NASA uključi u eksperimente, događaju se i prave